tambal ban mak jedor yuk asik ada dia sawer ayo oke ayo aku iki ayo Mas Midin tukang ayo dong kami yo urip sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan yo ayo gowo apa kae aku iki tukang tambal ban rezekine ayo yo untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes watangku krasa kroncongan amin ya Allah yo nadar ya lagi Mas Midin ngarugi yo Nadaria di langit Jika audio Anda mak jedar dar ono kan pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedar dar kan pecah esok rezekine tambah numpuk tambah numpuk tambah numpuk tambah numpuk Tambah rumput Nadaria enak Wasik Jika audio ada video syuting ayo yo aku iki tukang tambal ban uripe ayo sabar nyanyi sabar wayah apes watangku krasa kroncongan Susi anakku sabar yuk pintere